Вақыт шәріфлеріңіз хайырлы олсын сайғылы серджілеріміз. Нейсе жанлы сес ярышы яйында. Нейсе невбет бүйклерге, яғни 14-16 яшлы ерджіларға келді. Олар бүгін өз сеслерінен эминім бізні айретте қалдырыр. Оның үшін вақтыны созмайық, башлайық. Бақчысарай шәрінде пек çok балалар bizim yarışımızda aktif кайтнаша. Келіңізді бір қызчықнен танышылайық. Сенің адың не? Менің адым София. София, жанлы сесте сенің қардашың Эмилия Хатыбова иштирак етті ве финалға кечті. Енді сіз саңа нефтет келді, бүгін саңа кім қол тұта? Анам, бабам ве менің қардашым. Мен эминім сенің чықышың көзел олacak, Аллах саңа ярдымчы олсын. Селям алейкум, София. Алейкум селям. Сен бізге бірінші керек келдің ғалба, Не азырладың? Бүгін мен ерлайжам әке ер. Ақан сулар ве шу көзлері. Жюри азаларны айретте қалдырajан? Мен білесем, опек өлен білесіз. Утанчақ қыз, ама... Тінлесеніз. Айды, бұйыр, біз сені енді түймейжеміз. Бұйыр. Sağ ol Софияшчикам. София, менден саға бірдәне суалым бар. Бұл ерні сен өзің сачтының, яда оджан? Сечтім бағышлансы? Вместе. Вместе оджанен, э? А кто у тебя учитель? Наджи Филимонова. Ага, бек яқшы. Яқшы, келіңіз екінші жерға. Bir görüşte sevdim seni. O gözleri yaktı beni. Bir görüşte sevdim seni. Seni gördüm, seni sevdim. Gül gibi saradım seni. Red etme, bırakma beni. Seni gördüm, seni sevdim. Gel yanıma dur meleğim. Ateşleri yakma beni. Sağ ol София. Sen galiba sanağaya yırladın, Bak. Onun yeşil gözleri seni ayrette kaldırdı galiba. А санаға бегенді. София, очень интересная интерпретация песни. Такая
мен eşitmedim öyle. Şekilde bu yerini aslında. Дискотек. Iya, iya. Башта дыс, а сон котек. да? София, мына бах, бо ердания олды. Ты осталась в той же самой манере, в которой ты поешь, а песня немножко другая. Песня, я их так называю, молоточная. 120 ударов в минуты. У меня просто к тебе совет, и не только тебе, это у меня совет всем. У вас интонация не крымско-татарская. Понимаете, проскальзывает. Есть такое, да. Есть не крымско-татарский, вот чалгыжылар айталар темель. Темель немножко куда-то қайда жойдыңыз, мен аңламайым. Мен де бек яқшы қырым татар тілінде лаф етмеймін, ама мен ерлағанда, ерні япқанда, мен әр вақыт дінлеймін. Причем не один вариант, а несколько вариантов. Поэтому слушайте и нас айтайым. Фрося Бурлаковаға оқшамаңыз. Сау болыңыз. Sağ olunuz. Bizim iştirakçımız Соснев Бетенебекле. Келеңіз сонен таныш олайық. Селам алейкум, сенің адың? Алейкум селам, менің адым Алиме. Алиме, қайерден бізге келдің? Мен Сах райондан келдім. Жанлы сес ярышында не үшін іштирак етесің? Ерламаға себем, мені ишітсінлер деп мұда келдім. Я бүгін саңа кім қол тұта ве не үшін тамам бұл ярышқа келдің? Бүгін маға татам қол тұта. Жанлы сес бек күчлі қырым ярышы, мұнда өзіні яқшы көстермек мүмкін. Оның үшін мұнда келдім. Мен саңа мұваффақиятлер тілеймін. Еминім, әр шей гүзел олacak. Сау болыңыз. Селам алейкум. Алейкум селям, Алиме. Менің адым Алиме Арифова, Сах райондан келдім. Біз сені бек güzel танимыз, чүнки сен енді бұл конкурста, бұл ярышта бір кере çıkışta bulundun, iştirak ettin. Ama bir şey kazanmadın o zaman. Pek küçük yaşındaydın. 9 yaşındaydım. 9 yaşındaydın. Aklımızda sen böyle vatanperver yerini en birinci desem de olur. Kırım vatanımızda birinci sen yırlаған edin. Yaşa benim halkın деген yerini. Alime Arifova birinci iştirakçı bu yerini. Tanış olunuz. Alime, bugün sen ne yırlayacaksın bizler için? Meni Hamdan Asat Eyle ve Yağma Yağmur. Maşallah. Buyur. Meni de gamdan azat eyle, ne günahım var benim, açılmamış güle de benzer nazlı da yarım var benim, açılmamış güle de benzer nazlı da yarım var benim. Біз 2011 сенесі таныш olған едік Татлы сес ярышында. О вақыт о финалға шығып, осын шығышынен залда отырған инсанлар аяқ үстіне тұрған еділер. Шынды есе білмейміз. Финалға шыға жақым yoqым, жюри өз нәтижелерін шығарған сон белі olacak. Ama umut etemiz, onu finalda göreceğiz. Mende de olsa gene de gönlüm sen dedim. Sağ olun.
Bizler pek güzel bilemiz, mına biz vokalistler. Akapella yırlamak bu pek kıyın. Notalarga pek doğru düşmek gerek bu vakit. Maşallah sana, ama men eşittim sen kederlenesin. O var sesinde ve aşkasın, çünkü onun için ben sana ayttım. Heyecanlanasın. Men ayttım, aşıkma, sen eşittin mi? Eşittim. Aşkasın ki, heyecanlanasın. İkinci yer, Yağma Yağmur, minusovkan var mı? Бар. O güzel. Buyur. Yağma yağmur esmede yerler. Yolda yolcum var benim. Yağma yağmur esmede yerler. Yolda yolcum var benim. Şu güzeller arasında nazlı yarim var benim. Şu güzeller arasında nazlı yarim var benim. Belimdeki martınım oymalıdır oymalı. Belimdeki martınım oymalıdır oymalı. Oldu dünya güzelim, nasıl sana doymalı. Oldu dünya güzelim, nasıl sana doymalı. Maşallah Алиме. Машалла, сау ол Алиме. Багышла мен рус тіліне кечейм. Почему? Потому что много чего хочу сказать. У тебя педагог есть? Пока нет. Пока нет. Музыкальную школу закончил. Нет, я имею в виду про вокал. Все есть у тебя. Вот все есть. Но есть кое-какие моментики, которые подправить может только педагог. А это чисто по вокалу. А вот просто я по второй песне немножко сказать хочу. Вот ты первую песню спела в манере. Прям вот как оно надо. Но ты ту же самую манеру оставила в Ягма Ягмур. Ягма Ягмур, ты слышишь, да, минусовка, она такая джазовая. Ее немножко надо было больше голосом где-то синкопировать, где-то, да, ты попала там под бэки, но поработать надо. А так, Хорошо, сау, пек яқшы ерладым. Мен тап кейфлендім, сенен берабер ерладым. Мына. Асанаға бұзлады мұнда ғалба. Сау, Алиме. Maşallah. Selam aleykum, tanış et özünü. Алейкум selam. Benim adım Elvin Ahmediyeva. Bahçesaray işlerinden geldim. Bu yarışqa çok hazırlandın. Bir ay hazırlandım. Hocanın. Kim senin hocan? Filimonova Naciye Nikolaevna. Ayt, canın seste nasıl yırlarını icra edeceksin? Kerem yerini ve sevimli vatanım. Bu yırlarını kimge bağışlaysın? Vatanıma, adamlarga. Demek bütün halkımızga yırlarını bağışlaysın, öyle mi? Ben sana muvaffakiyetler dileyim ve kol tutacağım. Sağ olunuz. Selam aleykum Elvina. Алейкум selam. Nasılsın? Keyfin güzel? İyi. Heyecanlanasın, he? Azıcık heyecanlandım. Bizni pek korkasın. Yok. Korkma. Biz sana yardım eterek gerek olsa, yaxşı?
Не hazırladın bugün ayt? Керем Турканы ve Sevimli Vatanım. Maşallah, olun güzel turkularından birisini seçtin. Haydi biz seni kıynamayıq. Sen hazırsın? Başla. Sağ ol Elvina. Gel ikinci yerini dinleyek. Sağ ol. Bak sen tebessümünü senin görgende men tap beğendim. Ne için yırlaganda gülmeysin ayt? Açık tebessümünü göstersen nasıl güzel. Elbette siz bu balan korkuzdunuz. Vina senin pek güçlü sesin var maşallah. Sağ olunuz. Ama sen sanki daha ogrenesin. Anlaysın? Men öyle duyam. Senin pek güzel sesin var. Ama böyle büyük konkurska çıkmak için daha biraz hazırlanmak gerek. Men de koşulayım. Açık can bersen yırlarına pek yaxşı olur. Ogrener Hasan Bey. Я уверена в этой девушке. İnşallah. Allah kolay sana getirsin. Allah yardımcı olsun. Maşallah. Келіңіз, біздің бірінші iştirakçımызмен tanışылайық. Selam алейкум, сенің адың не? Benim adım Gulnara. Gülnara, қайерден бізге келдің? Cankoy şehrinden geldim. Cankoy şehrinde yaşaysın. Canlı sesке nasıl yerini hazırladın? Ana vatanım ve halk yerlerinden Keday.
Кырым татар милли йырларны пек севесін, ойле ма? Ойле. Мен саңа муфақиятлер тілейм, ве санаға сені дәвет етем. Бұйыр! Onu da koruyen bu keday. Çadırda adaşkan kok fakir, onu da korken bu keday, onu da korken bu keday, onu da korken bu keday. Çok sağ ol Gülnarочка. Bekle neticelerini. Sağ olun. Güzel bir kız, Oşnef betini bekley, kelini soğun tanışılayık. Senin adın ne? Assalamu alaikum. Benim adım Mavile. Mavile kaç yaşındasın? Men 16 yaşındayım. Canlı ses yarışında birinci kere iştirak etesin. Birinci kere. Bugün nasıl yırlarını bizge bağışlayacaksın? Uçmada Qargam ve Tan Yıldızı. Öz çıkışını kimge bağışlaysın? Öz Qorantasına bağışlayayım. Demek, bugün sana Koran'tan kol tuta, men de sana kol tutacağım. Eminim her şey güzel olacak. Assalamu alaikum. Алейкумселям. Мына мен бақам да, сен уже солдат кеби, аскер кеби плацта тұрасың. Ну, қорқмаса біз девде келміз, біз. Men bilesem, olары сананың артында бірсі қорқызды, анда пек өлен қорқыншылы жүре отырады. Білмейм не için, олар herkes çıqa, аблен көзлерінде. По стойке смирно тұрмаңыз, балдар. Сіз санаға шықтыңыз. Сені қорқыздар анда, бір şey айтылар саңа. Yok. Yok? Yok. Haydi. Sen bizni korkma. Güzel yırlarını bağışla. Yaxşı Mavile? Ne hazırladın? Uçmada Qargam ve Tan Yıldızı. Korkma ya da korkızma. Korkuzma bizlerini lütfen. Ne oldu şu?
Батарейка отырды. Yok, oturmadı. Canım, Мавиле, вот бақ, сен ерлағанда мен буквально раз, наверное, 5, да, саға знак яптырдым. Тебесумнен ерла, тебесум. Шымар етті сана. Тебесумнен ерласаң, әрші денеше сенде. Әрші яқшы ола. Тебесумнен ерласаң. Артистик бір қысы. Сен білесің, насыл санада аузын тұтмақ керек. Ама қорқасың ерлағанда. Не барында, не? Насыл қорқы. Чүнки біз сені қорқыны білесің, неден ештеміз? Ты поешь на связках вот так. Зажала, и поэтому у тебя села батарейка потом в конце. Ты поняла? Да? Не от того, что просто песня быстрая, да, и нужно, а от того, что нужно дыхание правильно взять. Вот. Есть вот такая особенность у нас, у вокалистов, когда мы берем правильно дыхание, то у нас всего хватает, сажаем его правильно, и нефесің етіше о zaman. Аңнайсың? Емде қиналмайсың сен ерлағанда. Сен Без шынды біз екінші ерні таң елдізі yazılımında, е? Evet. Dinleyeceğimiz. Buyur Mavile. Не волнуйся и улыбайся. Специально для Санаха. Sağ ol Mali. Bak sana Sağ ol Mavile. jüri azalarının xoru yardım etti bugün. Ne vakit sen de ayırlar edin bizden, ha? Tek canlı seste bu mümkün. Mavile sen қайдан келдің? Сен бе Ахмечеттен, машалла, hocam бар ма сенде? Бар. Кім? Римзия Бибулаевна Аблемитова. Сен екінші ерні онен азырладың? Жоқ. Бір розың? Озон. Бағышла, мен саға бірдане суал бережем. Сен білесің ма олей термин тональность? Блин. Білесің ма? Ну, ты поняла, да, что с последней песни у тебя получилось? Тональность низкая. Наоборот, высоко тебе. Наоборот, тебе высоко, и ты на грани, поэтому тебя там... Мы поэтому и остановили. Почему? Потому что так больше так не пой. Почему? Ты Потому что должна знать тональность... свою рабочую тональность, вот в какой ты обычно поешь, и запомнить ее. И когда ты выбираешь минус для себя, да, какой-то или делаешь, ты должна отталкиваться от этого. Где минор и где мажор. Ты просто можешь потерять голос. Да. Просто можешь потерять голос. На самом деле тембр у нее позволяет, у нее есть все. Onun sesi hazır ama o biraz doğru yırlamay. O şimdi ses tellerine basıp на горле поет. Onun için ama onun tembrı kelişe bu yırga. Menimce tonalnosti da kelişe ama kene de doğru yırlasa, doğru nefes alsa, nefeste yırlasa o bu yerini becerer edi. Ama şimdi kene de öğrenmek gerek. Ve tebessümni yırlaganda tebessümni unutma. Pek dülber kızcık Mavile, maşallah. Sağ ol Mavile. Fes sana pek yaraşa. Sağ olun. Bu güzel балаларның чыгышларына бызым жюри азаларымыз налсыл кыймет кесер екен. Жюри азаларымыз сізге сөз бұйырыңыз. Қызлар, башта мен айтмаға істедім. Amma мен микрофонны берeceğim. Çünkü sizin arasında yazık ki bir tane de oğlan yoktur. Kızlar mağa hepsiler yaraşa. Sağ olun sizge, siz hepiniz pek yaxşı yırladınız.
асанағанның имканы olsa herkesге берер еді. Білесіңіз ме, біз жюри азаларымыздан пек күрештік. Çok laf еді. Bizim gerçekten de imkanımız olsa herkesini alır edik. Ama bizim bir neler var. Biz gerekmiz seçmege bu 5 istidatlı balarının 2 balаны. Kim olar eкен? Bu kızlar Alime Arifova, ve Gulnara Meydaşova. Kızlar, hayırlayımız sizni. Ben gerçekten de pek sizni sevim ve bilem nasıl bu ağır iş vokalnen uğraşmak ve nasıl çok gerek öz üstünden çalışmağa bu güzel seviyeye gelmek için. Ve men sizge ileride çoktan çalışmak ve gelecek yılda bekleyeyim sizlerini ve inşallah herkes bu güzel davetnamenen finalga geçer. Çok sağ olunuz. Allah yardımcı olsun. Sağ olunuz. Sağ olunuz. Hayırlayım. Kuşaklı kız, aman kuşaklı kız, aman hey. Kiraz gibi dudaklı kız, dudaklı kız, yanaklı kız, yanaklı kız. Kiraz gibi dudaklı kız, başı telli dudaklı kız. Artık gelin olacaksın. Vay 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 vay, artık gelin olacaksın. Kiraz gibi dudaklı kız, başı telli duvaklı kız. Artık gelin olacaksın, başı telli duvaklı kız. Duvaklı kız, aman yanaklı kız, aman dudaklı kız. Artık gelin olacaksın, başı telli duvaklı kız. Degerli kız, aman degerli kız, aman hey. On parmağı yünerli kız, yünerli kız, degerli kız, degerli kız. On parmağı yünerli kız, başı telli duvaklı kız. Artık gelin olacaksın. Vay 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 vay, vay 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 vay. Artık gelin olacaksın, on parmağı yünerli kız, başı telli duvaklı kız. Artık gelin olacaksın, on parmağı yünerli kız. Hünerli kız, aman hünerli kız, aman hünerli kız. Artık gelin olacaksın, başı telli duvaklı kız. Artık gelin olacaksın, başı telli duvaklı kız. Алтын сеслі iştirakçılarımız öz davetnamelerini finalga aldılar ve ustazlarının endi öz çıkışlarını hazırlayacaklar. Biz ise sizlerden gelecek haftaga sağollaşamız ve bu davetnamelerinin sahiplerini gelecek hafta bilecekmiz. Sağlıkla kalınız. Görüşkence.